After the hand of John này chỉ tầm 5 tấc. Every time I go to Cambodia, I met him 5 times. Moru tiếng bằng hành sọc hết airport này. Every time he go pick us up from the airport, Là ru bằng hành hơi. whenever he's available, he will come rushing to pick us up. Giờ là bằng chỉ qua ngân nhiên rồi quay ra ăn bằng bạc can tới đấy. It's such a grateful that he has worked in Cambodia. Tất là bằng cái bài Việt Nam từng làm bằng ngòi. He had been serving in Cambodia for 30 years, as he said. Jadi quay ra dun leo hết nước riêng mà bằng bạc can riêng mà đi ra đu hết tầm đi chỗ đấy. And God has sent us from the church to Cambodia, in the church in Cambodia. Thì khăn bằng ro mua thêm mà nào mà thì dun hết hành áp đi ra tộc Ari đâu. They welcome us with the open arm and take us everywhere in the Cambodia church. Tam theo quốc này hết hành nằm về bên trước mà quan. The first time we came to visit is 2010. Năng hai hay cái đó lớn của mình là. I think it's very surprised. Tại giờ là năng này ai học cái này ôi chim bố cực gì. And that time nobody know who I am. Thì nó đang lục lù đâm hơi. But today pastor know. Ok, báo lại là hãy dành nào đang đúng nói thì được buổi sáng đó. Before we listen to the word of God, Hãy lại nhắm mắt cái buổi sáng. let's close our eye and pray. Nào yếu tập hương bước, nào rong tâm prime SP, tút tay nhận nhến, dùn leo prime nam tì hến, lục lù em phép, bác can là bì trôn, lọc bớt sẽ tay, chu khăn, bùn cho nó nghít rạc mày lại. Ít ba nào càng thay, mày đông bằng tầm 3 chức năng này. Một ngàn chân trang dùng biết bằng mô hình rạc. Bước coi tầm lẽ nào càng thay này, bà lẽ ngồi cùng cho tí sáng. Để lọ đông bằng tầm nào chứ năng. Chiên lên, play lên, quẹt mặt tay lớn. Dùn ốc hê đi xịt cho mặt ngoài ra. Nào này mẹ phải đông bằng. Để ra bằng bước nào này, coi nào này. Mà nghiếp ra luôn mà cùng cho mày. Biên hên một hình ra máy. Biên bằng tầm bản này. Ngon bị khơi vấn được là thì trở ra qua từng năm nào phải ra việc kể mà lên ngôi trên tăng trên thì lẽ nào phải này bước sau nhớ sẽ bông ăn một bước nữa mà còn phải Jesus Christ. Amen. Thank you so much, Pastor John, for your gracious welcome and gracious words. Là hậu nam tay John bằng họ dạ oanh hi praajrin hay welcome cấp cả. And it is a privilege for me to be with you here because this church has truly been partners in the gospel with us in Cambodia. Tụt nào khai ngăn cấp tạt ajrin hi praaj họ cơ cấp lọ can tầm pritron nè. Your work with the Bunong in Cambodia has been a blessing to the work of Christ's kingdom. Nào can tầm hi praaj tầm punong tầm pritron nè tờ bơ tụt quay tờ nào can prandu. So on behalf of the Alliance Mission in Cambodia, I want to say Okun Charan. Thank you very much. Cấp oich ta pư align tầm pritron chất là quay mà phùng hi praaj là quay. As part of the Alliance family, this year there is a theme for missions around the CMA in the U.S. Tampian mà kehanasa tam align he chính quang ngân nào can tam ta primea. And the theme is all of Jesus for all the world. Tam này chỉ tờ cô trong này chính là tam lễ Giêsu tam làm nên tổ. And this idea is really based in Scripture. Nào người ai nào người kít ai chính ta phương nào cũng tung người. In Matthew chapter 4, Jesus makes his first invitation to the disciples. Matthew ngộ buồn bằng tam chạm phùng organ hormone han quanh mà quanh pra. And it says while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who he is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me,
and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and followed him. តំយេស៊ូវហាន់តំបន់ហ្គរកាលីលេតំស៊ីកាលីលេណែបងសៅប្រេអូណូជាងស៊ីម៉ុនភីតឺជាបង្ចាក់ស៊ីម៉ុនភីតឺហាន់សាំងកា Through verse 20? Okay. And so here Jesus calls them to himself. ណែជាងយេស៊ូវគាល់ប៉ាណា And that's true for us today. តំប៉ាណែនៅនឹងតំប៉ាមកអាបើ Jesus invites us to himself. យេស៊ូវចាក់ហែមកបងណា And he says, follow me. បងឡោះតាំងគឹប And his promise is then he will actually work through us to make a difference in the world. នៅបងតនណែជាងនៅហែកានអានមកភូមិនេះទូ And so the first call of Jesus is to follow him, តែពុកនៅបងគាល់ជាងតាំងប៉ាំង to be close to him. តែកប៉ាំង Have you made that decision yet? ខានអីមកលែសុកនៅមិនណែជី Have you personally decided, I want to invite Jesus into my life, I want to follow him? ខានអីមកហអុយតាំងក្រាញ់ព្រះយេស៊ូវឡាស់កើតនៅណែ It is the most important decision you will ever make in your life. ណែជាងនៅទុតខ្លែតំណរិះហែ For the young people that are here, it's not enough to depend on your parents' faith. You need to trust in Jesus yourself. តំហ្វូងទ្រុះទៀមអបើមកគេហែយឺមកមានបឹហែអូទៅតាំងក្រាញ់ព្រះយេស៊ូវវាឡាហែណា Jesus says to you, follow me. ក្រាញ់ព្រះយេស៊ូវឡាស់មកម៉ែអនតាំងគឹប And after his invitation, then at the end of Jesus' time on earth, Jesus also gives his disciples a great commission. តំណានទុតក្រាញ់ព្រះយេស៊ូវតាមតៃណែបង្ហាន់តំ And the same verses 18 through 20, but Matthew chapter 28, Jesus says, តំម៉ាធាវកូពេរិផាបាឡា Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I'm with you always to the end of the age. ព្រះយេស៊ូវហាន់អេបខានប៉ងជ្រីឡាស់ពោលែងងួយនៅព្រះតំត្រូវជ្រីតណេះទូពូចៅជីមកគឹបហាន់ហងខានម៉ៃជេងហ្វូងច្រោះតំលែងងួយពលបាល់ពុនុយបឺបបតាមខានប៉ងតំអមោះព្រះវឹកអមោះព្រះកនជ្រីតំអមោះព្រះវេវេជ្រីសំដីអនខានប៉ងតងលេចនៅគឹបតាមជីមកខានម៉ៃជ្រីអើគឹបអត់ហងគូចេលមកខានម៉ៃបាបើតាត់ណារលយ So in Matthew 4, we have Jesus' invitation to himself. ម៉ាធាវកពនជីងបង្ចាក់ហែមកបងណាម And in Matthew 28, we have Jesus' commission to go to all the peoples of the world. ម៉ាធាវ85ជាបដាក់ហែសំវឹងតំឡាមនេះទូ But notice the promise at the end. ហែសើនឹងនៅបងតនតំណាតុកត្រង់ទុតណែ Jesus says, I am with you always to the very end of the age. ជ្រីបងឡាគឹបអត់ហងគូជាមកខានម៉ៃបាបើតណារលយ As we are invited to Jesus, he also is with us. តំពេនម៉ៃហានតិចបងតំពេនគូជាហែដឹង As we go out, he is with us. ហែហាន់ឆងបងគូតណែឡែ Sometimes when we go out, it's a little scary. តំពេនណែហែហាន់លុបប្រទីនហែខ្លាចយើ Some places in the world are very hard. តំឡាមណែទូណែគេតុកណែយើហិកងាន់ But Jesus' promise is that he is with us to the very end. វាឡាខ្លាញ់ព្រះយេស៊ូវតនបងប្រគូណែហែតលយ And in my 30 years in Cambodia, I have seen that to be true. តំបែឆ្នាំគូតាពីជូននៅអាជីងាន់ So as we talk about this idea, all of Jesus for all the world, តំបែនៅគំប្រវិចងាយបើលែកងយេស៊ូតំឡាមណែទូ we're talking about coming to Jesus and being full of him. ហើយហាន់មកក្រោយព្រះយេស៊ូជាតាំងប៉ាំ And then through that, going out to the world. លុយរេមកហើយហាន់តំឡាមណែទូ And this is why the alliance exists around the world. អាយើងជាងអឡៃហែទៅតំអាប់ធំគេតំអាប់តក Together as a family of Christ followers, we believe that obedience to God
and the overflow of a deeper life in Jesus compels us to do everything in our power to share the good news. តំបានបានរក្សាអេឡៃហេទើយប៊ឺជាទៅការកំអាប់ទៅក្រោយព្រះហោចៅជីមកហេទៅហានឡាមណែទៅ She is a good translator. Thank you So let me talk a little bit about our work in Cambodia. This is my family, my wife Chris. អញគឹបងាយដេកបានរក្សាគឹបតាពីដ្រូនអាចជីអូរគឹប We have 4 children who are married and 3 grandchildren. គឹបគេប៉ុនអើកនខាត់បាំងឡែអូរសាយប៉ុនអើសៅ So usually we are in, Chris and I are in Cambodia. We're away from our children and grandchildren. This year we get to be with them. ឡែតំបានណែគឹបគូតាពីដ្រូននឹងជាគឹបងាយដល់កនសៅគឹបវាឡាបើហិនគូតេក And then next June, Chris and I will return to Cambodia. តំណាំបណ្ណាប់តំខែប្រៅគឹបប្រប្លតែតាពីដ្រូន You know Cambodia is in Southeast Asia. It's a little larger than the state of North Carolina. មានគិតនឹងCambodia ណែជាងឡាបង្ងាយដេកដល់មកហើយ Southeast នេះគឺបុគិតណាបុណង There are 18 million people in Cambodia. តំបែជិតតំផាមវាលជីវពុនេះណែ And most of the Cambodians are Buddhist, but with the ethnic groups that are in Cambodia, most of them are animists. They believe in the spirits, as you know. តំអត់ពុំជូនណែបងណែច្រោះមកប៊ូដាណែជាងព្រះរូបជារៀនឲ្យមកព្រះយោងព្រះយ៉ាងហឡា And in Cambodia, there are 44 different ethnic groups, one of which is the Bunong. តំព្រីត្រូណែជាងឡាគេពាន់ជិនពាន់ភង tribe ហឡាណែនងឯង For about the past 20 years, it's been my privilege to be the country director for our Alliance Missions Cambodia team. តំការកពាន់ជិតណាមណែគឹបជាងភងពួកការតំព្រីត្រូណែ Our Alliance missionaries in Cambodia come from 8 different birth countries, so we're a very international team. អឡៃតំព្រីត្រូណែជាងគេកំផាមតាក់ពឺកំផាមបនព្រៀងឯងការរេ But our close partners in ministry are called the Khmer Evangelical Church, or KEC. អ្នកជាងពីអនមកទើនងខែអ្នកជាងឡាខ្មែរវងឆងបឹងនេះព្រះ And the KEC is the Alliance Church in Cambodia. KEC អ្នកជាងឡាអឡៃនេះព្រះតាព្រីត្រូន But this morning I would like to talk with you a little bit about how the Bunong in Cambodia are living out all of Jesus for all the world. បើក្បួយងាយដេតតំភងពុណងតាព្រីត្រូនណែគ្រីស្ទមកក្រោយព្រះយេស៊ូវតំឡាមណែទៅ The Bunong, last night we talked a little bit about how the gospel came to the Bunong in Cambodia. ងតឡាហេគេម៉ាត់ណាអាម៉ងតហេនគេងាយដេតតំភូផាមអឡៃតាព្រីត្រូនណែ But the Bunong were not satisfied just to trust in Jesus themselves. ពុណងមកគេអូអីតែមហាមកសាប់ណែកណងមកណៅយេស៊ូវគិតយេស៊ូវទៅ They wanted to follow Jesus' great commission to go to the other ethnic groups. ពេលអុយតែងណៅឆងវឹតំក្រែមិនឆងវឹមកភូងឯងដឹង And there was a meeting around 2010 where some of the missionaries and the Bunong church leaders got together and said, we want to reach other ethnic groups nearby. តំណាំពេលលេជិតណែតំលែមួយភូងឆងវឹតំការពុណងណែអុយមកហាន់ភូងបនឯងដឹងតំណាំណែ One of the groups is called the Karao people. មកជាងបនជាងលក្ខណៈមកកំក្រអាលភូងបនក្រអាល The Karao have a different language and different culture than the Bunong. បើយើងណងឯងនៅវ៉ៃហ្នឹង They live in that red area. អង្គុតំតុកចាំណែ And it's in the deep jungle. តំជ្រូតំបនជ្រូ And so it was very hard to get to them. ជាងហ្នឹងតមកខាងប៉ា But the Bunong church leaders about once a month would take a trip about 8 hours to go maybe 30 kilometers. ក្រោយញ៉ាំព្រះពុណងណែពេលហាន់តំផានទេងតតំតុកណែ And they would go there and they would share the gospel. ពេលហាន់តណែពេលឆងវឹជារៀងវឹនៅក្រោយព្រះ And develop relationship.
Jing jing đừng jing mệt chăng hay là But none of